Ini por nagaliang kayonga kamu presiden rangba yang ka East Jingiakhih National Council uwaman la general secretary yang ka Jingiakhih Coordination Committee for Reservation Policy kawaman kawi ne ki chetri yang ki seng bhalang ki wakan thup na do ka EJNC JSU JSM JYF kamjo ki sanjuk wa hachnong ri Jingiakhih ki sanjuk wa hachnong juai khut weri yepi kinong chong chnong yang ka East Jingiakhih Hill District wo yemi pi chaka Jingiakhih ka sit in demonstration ka wada khut da ka Jccrp haini Khliehriat munstep ka lepuwi terik kam kadak wo open board ya ka sarkar hi lenne kam kadak wo penyu chaka sarkar wo i kam kinong chong chnong yang ka East Jingiakhih Hill District la snyawi wo ka por da to go wo review no ya ka ni ka reservation policy kawaderim hadu kata-kata nasnyawa wato kini ke isu daman go ke isu ka wakta haman laki long yung long sem yang kinong song chnong untok do yang ke East Jingiakhih andre yang ka khasi Jingiakhih hibro kawi kat wakamta na khut wera yipi kinong song chnong yang ke East Jingiakhih nado kiman be kiman pa ki khna student ki khon samla yang gani ke chnong ka than ki wadang m kata ka Jingiakhih nebenta ka menret ka paten ka wadawan yoi buto kani ka policy no chiliang ka do kata ye i ki khasi Jingiakhih ka wakamta isnyawi buto ka por de biang bhago ye gani ka sarkar buto review no go ya gani ka reservation policy kat kum ka jingbon pai yang gani ka jela ka yong i tangai kamu presiden yang ka EJNC chachisen khut wera i pi ginong chong chong yang ka East Jingiakhih wo yemi runti pi munstep hai tai hamot yang nong ba ajan DC office yo penyu chaka sarkar hi wo ikam ginong chong chong yang ka East Jingiakhih la da trangi hadu kata wo review ya gani ka reservation policy hejo por la kani hi ka Jingiakhih manga kam ka jing kerchan lene kam ka jing emensen ya ba ardan milar basayamut unong elam yang ka VPP u da chong cha thangan ka tulan run yaw sungi hai tai po additional secretariat wo dawa na ka sarkar wo to review ya gani ka reservation policy kuble chibon